THAR April ni som pakhat Lok Sabha le Aizawl West 1 BL by election nei tura chu tumaming pelut te chu endik an ni a hnol an omlo THAR ni som pakhat Lok Sabha le Aizawl West 1 BL by election nei tura tan MNF party in Vanapa hola campaign an hong Zonet chung kwa te chibai uletuna CHANCHIN kim changsokin THAR April ni som pakhat Lok Sabha le Aizawl West 1 BL by election nei tura chu tumaming peklu te chu vo in khan endik an ni a hnol an omlo election department how to den hena changa Zonet thudon danin Mizoram in Lok Sabha seat khat anei chu turin mi parukin hming an peluta chung te chu BJP candidate pu Nirupam Chakma MNF candidate pu Cyril Rosanga Prism candidate pu TB Cyril Ven chunga ZPM le Congress in an top independent candidate pu hing lova marba ka independent candidate dang patni pulal share renga changte le pidal thamwani te anni Aizawl West 1 biala by election nei tura hian chu tumaming pelut mi pathum MNF candidate puzo than tluanga ZPM le Congress in an top independent candidate pulal buanga sailo le independent candidate Reverend Dr. Zaichon Londo te an oma heng mi te hi nomination paper hi vo inve khan endik ni in nol an omlo ani heng in than patni chu tura candidate ten nomination paper an thelu na affidavit atanga alandanin Lok Sabha in than chu tu zinga independent candidate pidal thamwan chu upaperin kumsom ru pathum ani a ani hi Aizawl dor pui venga cheng ni in affidavit a hian athiam na atar langlawa MNF candidate pu Cyril Rosanga chu kumsom ru patni a upa ni in thiam na lama chuan BA history ani a Aizawl tui kwal venga an cheng meka BJP candidate pu Nirupam Chakma chu kumsom nga pakwa pani in thiamna lama LLB ani a Kalamanagar a an cheng meka independent candidate pula share renga changte chukum somnga palimi ni in serchi pa om ani a thiamna lama chuan BTech mining engineer LLB ani a ZPM le Congress in an thopul hing lova mar chukum somli pakhata upani in candidate zinga no pangber tu ani a thiamna lama chuan MA history ni in Aizawl vengla ya an chenga candidate zinga no pangber prism candidate puti B lelven chunga chu kumsom thum paruka upani in thiamna lama HSLC ani a champaya an cheng mekani Aizawl West 1 biala by election nei tura chu tu mi pathum zinga MNF candidate puzo than tluanga upaberin kumsom ruk pangami ani a thiamna lama chuan MA ni in Aizawl zotlang venga an cheng meka ZPM le Congress in an top independent candidate pudal buanga sailo chu kumsom ruk pathnia upani in thiamna lama BA ani a Aizawl chon pui venga an chenga ano pangber independent candidate Reverend Dr. Zaichon Londo chu kumsom nga panga upani in thiamna lama chuan doctorate degree ani a chaltlang ni livenga an cheng mekani heng in thlan pahni chu tura ming pelu te tan hian naktip ninga ni thleng in hnu do theina hun hon ani anga April ni som pakhata vote thak tu ni in vote la te hi me ni som ni pathuma chiar ani ang THAR ni som pakhata Lok Sabha le Aizawl West 1 BL by election nei tur atan MNF party in vo in khan Vanapa hola campaign an hong MNF President Chief Minister Puzoram Thanga chuan BJP in Aizawl West 1 BL by election nei tura candidate Shansiam lova MNF candidate thlop an tum chu lom omati thu soya heti rwal hian an khingpui ten MNF le BJP thokdun anga be nan an mangle nge don ti soya BJP nen thokdun turin an ho tu ten voi khat po an la in belau ti soya heti chunga an ma ni thlopa vote pui du tu te chu tu ma an nar lo ti soe an khingpui ten campaign aw hla tur an nei lo awangin thungai an soinon ni in Puzoram Thanga chuan soya MNF to BJP zompui anni NDA le neda a antel ti chu ep2 te aw hla ber ani a NDA a antel chu an zep lo thu soim kumsang ni sompali July thla MP in Thandonin Prime Minister Modi hena NDA atilna MNF ZNP MPC le MDF President Cheuten mingzia nanin an thelut vek ni in soya heti lai hian pulal do omachuan NDA a ashanin lekha a thelut ni asoin Aizawl North 3 in thlanchata po ZNP in BJP a thok pui ni atia ZPM in sarkar masa zuzor wanga mitam takthina thlen tu Congress party an thok pui chu soimoi ngai na an shilawa in soimoi an tumna po mi puin an oisaklo ani ati Lok Sabha a MNF candidate pu Cyril Rosanga po in thu soin MP a thantin ani chuan MP dang lam ni atum thu soya Mizoram MNF sarkar loading chuan niza or chungin an na tho that tam tami puin an hmua an phur hle ani atia sarkarin ave ang ave puya central lama an tha ti chaktu MP Mizoramin amamo ani ati
pusila rosanga chuan sa khwale ramri hum hal konga te nek chep na laka rongbol tu te thlawang hau konga te zofa te insui khom na turatan te theitop chua atum thu soi aizo west 1 biala by election an candidate puzo thantuanga po in thu soin aizo west 1 bial chu opposition bial tam ni lo ni to ani awangin ro relai biala omtir chumi puiten andu arin thu soya west 1 bial chunga zirna insang zo ka omthein tura chanlak atum thu soi campaign hon na hi an poll treasurer puwanil zoman akai shwaya an party zong tharmi engamusa puzoram thangan alom lut pokani ZPM Women Committee le Congress Mahila Headquarters vo ina Congress Bhavan Mahila Room chikhomin ramle nam sakho himna turin BJP le athop puite thlantlin an hlo omni in an soim ZPM le Congress Municipal te hian sakota na himlo tur bill do dal ngal tu mi pui candidate pulal hing lawamar anei chulom omanti thun soya party ani na soi lava pulal hing lawamar thlangtling turi mi puite an soma MNF candidate chuan CAB do dal zonga phar atum thu soima se an ma ni bill nge do dal zonga ban a phar arem lo zia shetu chumi puite an ni anti Aizawl District Election Officer Bultumin vo in khan pian pungarwal ban lo le vote nei thar detan vote thak le akai hnoi chungchang zir ho na nei ane hemi puala inkhom Aizawl lamwala nei hi Aizawl District Deputy Election Officer pu VL Shwaizela na kai shwaya amhan pui tu Joint Chief Electoral Officer pu H Lian Zela chuan thale maya MP in than le Aizawl West 1 biala by election nei tura assembly in than pui nei zo ta ka vote la zat aya za asom ta la vote la atam theinan vote nei zong zong chu vote thak vek turin an som ti asoya vote la hi achat theinan vote nei thar le rol ban lo te chu an pui mo don hle ti soim abikin pian punga rol ban lo ten vote an thak vek theinan state level steering committee on accessible election chu CEO kai shwai na hnuaya din ania polling station tina po an mamo tu sang duan ani to ti asoi pu H Lian Zel chuan kumsom pariat ling to te tan vote thak chu an chan vo ni mai lovin anti tur ani ti shiat angai ani atia vote thak chu ram ro rel na mi puiten o an chwa theina man ro changkai ani awangin ngai pui mo chul ti asoya he inkhoma hian Aizawl District Election Officer pulal fakzwalan EVM vote thak dan le VVPAT manga vote tla finfia dan ashil fia tuna India ramin aman mek VVPAT chu ahim tok ti soin khoiching pen mai thei ani lo ti asoi pulal fakzwala chuan vote thak tur te chu vote thak na hmuna an kaldonim vote thak na tura finfia na atan voter ID passport driving license service ID bank passbook PAN card, Ministry of Labour and Smart Card, MGNREGS job card, health insurance document, Aadhaar card le pension card zinga khoi emoper ken na chang sheturin afui ane kumina Lok Sabha in than pui nei tura hian mi zong zong huap zo in than na nei ani theinan middle tetan EVM balloting unit a candidate zona middle horop manga ziap number pek vek ani dona ke akal theilo tetan polling station chunga ve wa na tu wheelchair da ani don ba ka achul na phianga kailon do ani dona rol ban lo vote thak tur te chu ina changa polling station an pan na le an hole na tur lir theirwa man sak ani dona chong theilo te tan shet ol sam turin polling official te hna basic sign language zirtir an ni bok ani pian phunga rol ban lo te chu vote thak tura rei tak an nga angai lo nan jingdar kwa le dar som pakhat inkara polling station an thlen man chuan vote thak ngal tir tur rawam man ani bok Nilitsung o tur Lai Autonomous District Council budget session for ina CHANCHIN ania official bill panga ngai to turin alut LADC chairman Puvi Zirsanga ka issue budget session a hian official bill panga the Lai Autonomous District Council entry of goods into market tax regulations sang ni som pakwa the Lai Autonomous District Council entertainment tax regulations sang ni som pakwa the Lai Autonomous District Council Establishment and Management Elementary of School Education Regulation sang hi som pakwa le the Lai Autonomous District Council Marriage and Divorce Bill sang hi som pakwa paka the Lai Autonomous District Council Inheritance of Property Bill sang hi som pakwa te putlu ania heng bill te hinak tu ka soi hova pastum ani ang session a hian MDC pahni chatuan rampanta pu F mangnu na le punobin kusum chakma te sun ania House Leader CEM Puti Zakunga Opposition Leader Pumangmu Ngachin za le Executive Member Pusil nei khumaten sun na thucha an soyani
pu f mangnu na hi Congress ticket in tam nga MDC atan thantlin ania Chief Executive Member tam thum chelin Chairman din mun alwa to bok kumsang ka zakwa somriat pakwa khan longtlai West Biala changin MLA atana thantlin ania MLA ani chung hian MIFCO Chairman ni na chel tir ani bok Nikum January tha khan cancer aveti shiat so ania andat na hizwal selin kumin January ni som pakhat khan chatuan ram apanta ani Puna bin kusum chakma hi kumsang ni panni me ni somni panni khan sakei lui biala changim Congress ticket in MDC atan thantlin ania Deputy Chairman le Executive Member ni nate achela nikum December ni som panni khan cancer nat na in athi ani session hi ni somni pakwa zir top ni thling nei ani dona private members resolution pakhat lutin start question pasari alut bok Session top niya lungzer chum rama sele thi chungchanga zo na lut soi ho ani ang Mizoram Ronplo tu Finance Commission sompanga na chairman ne na Mizoram Sarkar in cheng vai bel che sing kwa sangli zaruk somli pasari point pathum adil kumsang ni som ni atanga kumnga chunga state shang te sum man tur ruam man tu le central le state in Karachia in sem dan tur duang fel tu tur 15th Finance Commission Chairman Pu NK Singh ki member dang tele mi poimo dang ten an choi oma Mizoram Sarkar in summa mo athen te hi pre-devolution revenue deficit status atan cheng vai bel sa singa sangsari sari somthum pasari point pathum pariat capital expenditure a cheng vai bel sa sing khat sangsari zathum somnga pasari point pakobel Sarkar bungropoi mo le thil nei te enkol na turin cheng vai bel che sanga za sari somsari pakwa 7th Central Pay Commission Mizorama kalpuin turin cheng vai bel che sang kha janni somret pathum point pasari bial Chiat group na lo thlen thula malak na tur State Disaster Relief Fund le State Disaster Mitigation Fund tan cheng vai bel che sang khat Village Council AMC Autonomous District Council tele Sinlung Hills Council temhan turin cheng vai bel che sang ni janni somkwa pani point pathum pakwa Ramngo enkol na forest maintenance atan cheng vai bel che sang kha jali somnga le state sarkar mamo big specific needs ti puitlim na turin cheng vai bel che sang sari somli paruk point pakwa paruk te ane 15th Finance Commission hian nimin chanu khan New Capital Complex Conference Hall a Mizoram Sarkar ho tulu te Chief Secretary Pulan Moe Chuango le Commissioner le Secretary Rual te an koma meeting chhong khatna a Mizoram Sarkar ai o te hian summa mo te thlenin an mamo chante an soifi a meeting chhong ni na a khopui in rel bol na le enkol na chungchang soi ho ani a chhong thum na a Village Council te ti changtun zel na tura sungma mo te soi ho ani Chief Secretary Pulan Moe Chuango chuang kumsom ni chung Mizoram boy awangin state dang te te khinin mason na lama Mizoram chu atnu fual bi kha mason na ru rel din konga te inkalpo na lama te le thil de chwa lama te Mizoram chuan abi ka enkol amamo ani ati Finance Commission Secretary Purel Soman Mizoram sumle paidin hunle summa mo dante soifia UDNPS Secretary Dr. C Vanaram Sangan Urban Local Bodies din hunle summa mo te soifia im LAD Secretary Mizoram Thangi Hau Narin VC te din hunle an summa mo te athenbok Chief Minister Mizoram Thangan 14th Finance Commission achangin Mizoram in special category state angin poisa adong lauti asoi he thu hi voina an party campaign honna inkhom wana pa hola nei aman puina a soya Mizoram Thanga chuan Nizan Khan 15th Finance Commission tima an how to pa hena special category state angin commission hi sumrom man saktur le abi ka Mizoram chungai to tura adu thu athlenti soya Chief Secretary le Finance how to ten Chief Minister ani angin soitura thuron an pek angin herot na hi athlenti soyim India le MNF in rem na a special category state anga Mizoram chu hamchat na pek tu ti ani ati a sarkar lai puin he thil hi pai tumin ma ala a marsak state chang Chief Minister cheuten ti top lo turangen na zia kin an thlen baka ama po puitura angin Prime Minister hena lekha azia to ti asoya alekha zia chuan inrem na thutlung lo zia to chu inrem na ziak tu te ti danglam ani lo chuan tu te ma in an ti danglam the ani lo thu athlen ti asoya he inrem na hi 15th Finance Commission ho tu pa hian a shet lo thu a shil ti soin inrem na thutlung kopi adil po a penghal ti asoe Mizoram Thanga chuan special category anga Mizoram chu poisa pek ani lo chuan vaibel che tam tak poisa an chan thei tu thu soin inrem na soi sel du tu sarkar ma samwaya khan special category angin poisa don ani lo ti asoya special category anga don thei reng mi khwal sarkar in akal puya wangin don lowin a oma tuna ero chuan special category anga penge tu ring commission ho tu chu ashil ti soin andon ngei po abese ti asoe
Lok Sabha member Than na nei tura Congress le ZPM in thlop independent candidate Pulan Hing Lova Marin Nimin Chanu Khan Treasury Square ra MZP Pisapuyatlo MZP shwai tu den an inkom na Pulan Hing Lova Mar chuan MZP in nasataka ando da citizenship amendment bill chu ado dal mai ni lovin he bill duang tu le kalpui tu te chu adu lo tel ti MZP shwai tu te chu ashila ramri boy chin fel ko nga MP ani chuan thu nei tu sang jok te soipui tum thu le ramri chungchanga hian tu na chuan SP le DC level a indor na ani deuh maya he hi atok lo awangin thu nei tu sang chini an boy pui ngai ani ati Pulan Hing Lova Mar chuan ramri chu zirlai polin an boy pui dan tur a oma MP le sarkar ho tu lulamin an boy pui tur om ve bok ti soim nasale zwala chanlak angai ti asoi Chalai te ezon na angai poi mo thu le sarkar na thok tu ringota in zir a chat lo thu po soim Pulan Hing Lova Mar chuan MP atan than ani chuan sarkar lai pui corporate le PSU te kaltlanga na tho tu asiam sakthei abe sei thu soipo ama lo dong song tu MZP president pu elramdin yan ren thle chuan an shia thei china Pulan Hing Lova Mar chu MP candidate zinga ashan pa MZP office lo masaber ani thule kumdanga po hetianga appointment siam thlapa tlo tu MP candidate an lani ngai lo thu soya an polin an ngai mo le ngai poimo zinga citizenship amendment bill zofa te inpum khatna ramri boy chin fel le zirna amason tura chanlak ani ti MP candidate chu an lo shil ani Prism MP candidate puti BC dal ven chungan aking pui candidate dang te chu din na hetle mumal nei lova pu in an party chau chu din na hetle tu mumal tak na hetle tu mumal tak nei om chun ni na soi puti BC dal ven chunga chuan Mizoram le namtan tunin thlana issue lian per chu citizenship amendment bill ani ti soin hemi do dal tuma in soi ve ten do dal dan tur an soi ngai lo chu thil mak takani atia CAB do dal dan tu soi tu om chun chu Prism che ani a MNF in CAB pass ani chuan NDA le ne da atanga in hnu do an soi chu chang kai na nei lo tur ani thu soin independent zinga mi Congress le ZPM in thlopin CAB ado tur thu soi chu Congress MP ni lain ado chuan lo awangin rin ngam ani lo thu le BJP candidate le independent candidate pakhat CAB la lo zia soi tu te phei chu ramle nam himna ngai to phalova apu ani puti BC dal ven chunga chuan tuna Lok Sabha in thlan pui nei tura aking pui te chu an dik na dik tak ti chiang tura mi pui ma a debate nei atul po in a in pe rang thu soi ZPM leader Pulal Du Oman Mizoram in Lok Sabha in thlan pui nei tura MNF candidate thlan tlin ani chuan BJP an tling ti na ani don ni in a soi Pulal Du Oma hian vo in counseling keifang saitual dulte le khozol te tlo in mi pui candidate Pulal Hing Lova Mar ta na campaign na heng ko sang sanga thu asoina a Pulal Du Oma chuan Lok Sabha in thana hian BJP le MNF chu an thok dun ani mai lawa thumun an ni ti soin MNF an tlin chuan NDA in MP pakhat an nei bel dona BJP candidate han tlin ne na in angreng awangin ngai to chian ngai hle ani atia India Rama Hindulal Ram din tum tu BJP party chu MNF in an thlop ta mai chu mak ati thu soin nam party in titan thil ti chi lo ni a sha thu soya tuna an kalme dan chu an party din tu Pulal denga khalo thole se aril ru an nat arin thu soi Sersi bial tu MLA Pulal Du Oma chuan in thlan chi sang sang ma chun chin ani ti suin heta hian issue sang sang om china tuna issue chu zu zor le so thing nei lam ni to lovin Parliament House a Mizomi puite ai oro rel tu thlan na ani to awangin Mizomi puite ta na thil him lo tak kalpui tum tu BJP lam chang le chang lo bu ani dona heta hian Mizom nam chu hum hal ani theinan independent candidate Pulan Hing Lova Mar vote vek tu re mi puite aso mani Assam MP Puraman Dekan vo in Khan Mizoram BJP shwai tu te ko min Lok Sabha in thlan pui nei tur malak dan tur asoi pui Puraman Deka chuan Rampuma Lok Sabha in thlan pui nei tura BJP chu an sarkar le ngei don ni asoim ram chu mun sang sanga na satakin a thang zela Mizoram po he hi tun ayana sa so kami pui nan chor the nan BJP candidate vote ling turi mi pui te aso mani Puraman Deka chuan Mizoram BJP MP candidate Pu Nirupam Chakma chu Central Minister ani mai theni asoim Union Minister nei theina hun tha an nei chu bo pel lo turi mi pui te asom bok Central Congress in kumsom ngadon ram an kai shwai to a BJP ero chuan kum nga vel zen zon chau sarkar na an la chel thung ni asoim hedi chung hian Congress in kumsom nga chunga na an tho le kum nga chunga BJP na tho chu aro pui jok ti shetu chu mi pui te an ni ati a
thudik lo sang sang manga BJP be an ni phone na chan po be na tur dang an shed lo wang mai ni in a swe he inkom ho na upper republica BJP officer ne hi Mizoram state BJP president Professor JV Hunan akai shwaya state shwai to dang te po in thun soi hlom ani Waime General Conference ang hisong pakwa na inatur not van lai pai le at se evel kong zu Mizoram PWD 10 kumin chal chung hian azwal pui siam zo manantum kan palai zo na changin ser chip pidal thamwan ni chuan vai bel chhni senga not van lai pai khu chung kong siam thatna an tho chu apoi mo zwal an zo to a islungdar le ke chum lam atanga not van lai pai pan na kong po siam chun zom tum ani a tuna hian not van lai pai le at se evel hun li a kong siam na hi tho ani is lungdar le biate kong hi reservicing tur ani a lungdar le archa kon inkar po reservicing tur ro man ani a is lungdar to biate inkar chu cheng noi zan hi som ni le is lungdar le archa kon inkar chu cheng noi zan hi senga siam tum ani IASE multimode noi zirti tu thoklai te bi a train choutir meka a tho nga na ten bulan chana zirlai thar laklu na hi IASE auditorium man ani Sarkar wa man na in adok aided le lamsam high school le higher secondary school as tir to training na nei lova tangkhang mek te integrate advanced studies in education IASE noya be at multimode program zirtir ani a kumsang ni sompanga atanga bulchan ani to a kumkhat chungin zirtir tu zahni zel training pek chho ani Training Coordinator Dr. Donna Lalnun Feli le Faculty Lalrun Feli Khiang te ten zirlai thar te lak lu na inkhoma hian thun soini Aizo Municipal Corporation Deputy Mayor Pularing Lianan kumsang ni som pakwa sang ni som ni chunga AMC budget chu cheng vai bel che som sari pakwa noi somret pathum sing sari sang kwa zariat som pakhat chu Board of Councillors meeting vo inaneya aphar budget phar pa thu so Pularing Liana chuan AMC chu ULB dangte aya no pangtak ni ma se pasona tam taka to ti soya abigim property tax aizo mi pui ten thataka anpe ka wangle aizo khopui ti masona tura AMC in ma ala na sangshanga local council te choi na thatak andona wanga lom omati thu soim sarkarin tun naya councillor te hamchat na apek bel thu soini budget phar ta khi naktu ka soi howa pastum ani ang BOC meeting a hian aizo khopui plastic free ani theina tura plastic free committee rotna sangshanga siam te soi ho ani a kumin August tha a plastic free city khu honna nei ni se anti a sarkar lai pui du danin October ni achangin aizo khopuya plastic lamchi khapna dan man an remti ani BOC meeting hi mayor pupi sidal mingthangan akai shwaya pusi elwala MP Lok Sabha chu appointed councillor ani angin telani Kaladan multimodal kongpui sial mekam ramnei tu Longtlai District Land Owners Association Rule Kwal Unit 10 an huam chunga ramnei compensation pek an lani lo awangin na thok tu company ten na thok tur an danga Kaladan multimodal kongpui India le Myanmar in sungdon ton na tur kongpui la imek chunga ramnei tu in telkom Longtlai District Land Owners Association a member chenkhat Rule Kwal ram chunga ramnei tu te hian compensation kumsang hi som pasaria pek tura ti to tun thlenga pek an nani lo awanga lung oil lovin nilai nikal ta khan kong lai tu te hian na cho santurin anti ani Longtlai District Land Owners Association President Puh Remoya le atho pui te chuan Rule Kwal hitlo in ramnei tu te an koma Longtlai Police ho tu te nen po thil omdan an soi ho bok Longtlai District Land Owners Association President Puh Remoya chuan Longtlai Zonet reporter zo na changim KMMTTP kongpui sial meka hian ramnei tu mi zathum pathum te hena jangna dom na pek tur cheng noi sanga chuang shet chu kumsan ni som pasari khan Mizoram sarkar chuan pek turin ati a hemi bozui tura mo phurtu te chuan vo in thlengin an lati fel saklo ni in aswe Krishi Vigyan Kendra KVK Mami District Lengpui chuan Nimin Khan West Lungdar le Chungtlang khwa atelo nei tu te hena ran nung le natna laka bu le thlai ven le enkol dan an zirtir KVK Lengpui hian National Center for Integrated Pest Management kaltlangin West Lungdar le Chungtlang khwa atekalin lo nei tu te hi an zirtira KVK amithiam te chuan sarkar lai puin lo nei tu ten hlong zo ka bu le thlai an thar chua theina tura rawam man na chi sang duan te soi fe in ran nung le natna laka bu thlai le thei ven dan an zirtira lo nei tu te hi huana kalpuin an thil zirte atakin an ti chinpui ngal bok
tun thani somni pariat ninga ni khian Aizawl Treasure Square ra War Memorial la Jesami Day man anidona hemi pawal hian Aizawl District Subdivisional Magistrate KLL Klom lova chuan CRPC Section 144 tlo chanin Treasure Square ra Head Post Office achanga Rajbhavan Marlam Gate inkara mi panga aya tampun khom beng chenle kong sira thil zor te akhapa he thupe khiani somni pariat ninga ni jingdar ruk achanga chomdar somthleng a o anga police sipai magistrate le Jesami Day mangtu te akwam lawang PWD Aizawl Road North Division in Naktuk nilai ni hian Amt Veng South Community Hall bul kongpeng chuam siam na an tho don awangim Aizawl Traffic SP chuan jingdar somachanga na tho zo ani ma chuan helai konga hian lir thei tlana khapa he thupe khian kang me le emergency kai noya duty le dan ne thupe poimu a duty te chet vel na ero ahwam lawang Aizawl Government Shangbana College avo in CHANCHIN Arts Exhibition nei chan ani a ni somni pakwa zo ani ang Government Shangbana College zirlai ti hian kumsang hi somparuk a CHANCHIN kumtin Arts Exhibition hian buat sai china zirlai tin an thiam thil sang sang le thein an pho chuak chin ani exhibition hi adu apiang tan jingdar ko achanga tlaidar li thleng atlo thei don ani Government J Thankima College NSS Unit le Red Ribbon Club member ten Aizawl Civil Hospital dam lo te tan thisen unit zapali an pe thisen petu te hi mi pa somsari pali le mi chi somthum an ni a an thisen hi Aizawl Civil Hospital blood bank ka thok te chuan an college Central Campus Brigade kalchilin an lak saka Government J Thankima College NSS Unit le Red Ribbon Club te hian semester tina thisen an pechin ani Synod Office Annex Building Synod Information and Publicity Department Sinfo Studio Siam Tharchu Synod Moderator Reverend R Lalming Thangan vo in khan pathian hne na ahlan Synod Moderator chuan Synod rongbol na poimo tak pakhat an nei Tharchu lom amati thu soin Studio Tharchu changkai taka pathian ro puina na man ani theina pathian hne na ahlan ani Sinfo Studio thara hian audio le video recording ti na tur ashana siam ani Audio studio hi Mimal Zai record nan le Kaushan Zai Pol record nan man the ani dona music track an siam theng hal don bok video studio hi interview talk show le thil dang te ti the na tura duan ani Voin khan Aizawl khulum library researchers dikusum thumani avo library researchers dikusum pasari point pali ani naktu nilai ni a chuan khulum library researchers dikusum thumvel avo ber line researchers dikusum pasari vel ani rinani jingdar nga le minute som pasari ani chhuakanga tlaidar nga le minute som thum pathuma atlale ang